aba boda babere bemembirwe chairman wa district Tinka Apollo Bob nabagira ngo bwanyuma yo mwara ogu kwigara gubiregure selection uko chamano mtauni otiro abantu kugumane bagwamu Kyegegwa abuterekereza omwara guno guna stage ya 40 blocking no mukura guno kwa Mbarara road abo itake bikuruga kuri eruguru nebivere bikuruga mu Katale bikablocking omukura twatwamu twakiranganiza abamaize agasanda iri hagati y'abantu abakatale tugura omukura guno kwa amaize gagende then ikisoka kifuke kiyonje nyino obusasi bwinja bw'ekirunke twita hano aha stage yite ya Mpara nitukora hano nitukora mu kinunko twina bebembezi beitu nituhereze mishoro nitugura stika kandi town council tuyaho mushoro gwa stika chonka twina kinunko kingi omwarogu uri stage ya Mpara ya Fort Portal hamwe na Katare ka Kizigati hankuto ya Fort Portal Kampala nukugaita stage zona tule hagati na hagati gole hagati ya town ukaita stage ya Mpara ukaita stage ya Fort ukaita Katale ukaita na maduka ga haifu tule hagati na hagati kandi taxi zona bus no ipakinga Katale bakora abamusabo bibiroho watamu tonka kiba kimo cyane kugayita bahandikira bakorebesi abakopi kuja kusema kimo musinga batamuteka kimo abantu bayikiri abakozi ba Katale abakozi ba Boda batugembere turukugamba hona meya wa Kyegegwa Town Council anshonga yo mwarogu ibintu byagambire urugudu rwa highway ba urugiraniziwaho abayinura Kyegegwa abayinura tebarukwijamu almost tebarukoraho itintu tukirakoraho abantu baburikiro omukoro gukasoyibu nakagweya eminute hasi yena makura gandi abakugo mu byo buhangwa ndibenda batura kongera kwegezebwa kuba kubasa kutunga entasi abatabisisire abantu bajyanywe impinduka yo bwire eroho bwa hati no kugira ngo ebyo buhangwa bisisikire abantu barukurondo kubarabeho ngo kuteme miti kosi amakara kutimbe mishenyi kutunga sente twabatwinema bakubyare bibira twabantureba harimo abahinji so byona twantubireba kugira ejeje ni police yihanga okuresponding ati akote according kwaragana na ministry ya water and environment azanema okureba ngo ihangeri transitioninga twarwo mu economy eri kushishe byo buhangwa twazo mu economy eri kurinde byo buhangwa eka kugetinga weresi y'abantu bona kandi ubwiga bukenjengwa abantu bona nubase kora sente kandi ugaruke orinde byo buhangwe bwetorire kora abo ryo mu inzu rutoke kasasoro yiho murto eyuho wawe gisotingo giteko murtoki wawe ryo umukozi ine supermarket omutawuni ine restaurant ntwera turebe supermarket yawe eho dustbin zibiri ebo wayihamu ebikujunda menge shwango at least warahiwa bitwara ahiwa bivestinga kana byo kabyo makasente abaturani bajyangwe imyanya emwe ibakutura mu namnongeri hiyi nemishozi hamwe nemigera heri harutezo yabo kugira ngo batahi babo nibagitahirira nishaba buri umuntu kweyamba naba landlords barinde imyanya yabo kureba ngo imyanya njo yagumera clean abo kuba yabitabire clean hariho butwa cleaningo rwizi kashanga ibicupa byijwiro mu rwizi twashanga ubuvera bwijwiro mu rwizi twashanga munangwa n'emputirizeze zibakuteza abantu rukatu uburofa burwinjo mu rwizi twabire tamizi amasogona Agacencwire konure nakicemere kukorwa tureke kutandikira hamizi gari cemere kwantandikira hamizi gakuruka kaboningari ombishozi gashaka Philip murangira na Anita Tukunda.